Dok su nekada u potrazi za tuđim blagom krstarili morima, pirati danas najčešće krstare internetom. Nove tehnologije, kompjuteri, internet i digitalni formati zvuka i slike pružaju nam nebrojeno mogućnosti da brže radimo, učimo, informišemo se o svijetu oko nas. Na internetu pronalazimo i naše omiljene pjesme, filmove ili kompjuterske programe. Ako ih i kada ih koristimo bez znanja i dozvole onog ko ih je napravio, tada smo i mi pirati. Savremena internet piraterija isto tako je nezakonita kao i ona iz vremena kada su pirati u potrazi za tuđim blagom krstarili morima. Piraterija je kršenje autorskih i njima srodnih prava kojima je regulisan način na koji se filmovi ili muzika i kompjuterski programi distribuiraju do svojih korisnika i danas predstavlja veliki, a mnogi smatraju i nerješiv problem. Piraterija se mjeri milionskim brojkama. Tako je, na primjer, prošle godine najpiratizovaniji film na planeti bio Hobbit, koji je nelegalno skinut sa interneta skoro 8,5 miliona puta. Slično je i sa svim filmskim i muzičkim izdanjima. Piraterija se dalje širi ulicama tako što se naređuju i prodaju piratske kopije izdanja, tako na kraju autori gube nadoknadu za svoje djelo, a mi gubimo zadovoljstvo u gledanju ili slušanju, jer su piratske kopije najčešće mnogo lošijeg kvaliteta od originala. I to je najmanje što može da nas zadesi. Svi fajlovi koje skinemo sa interneta sa sobom nose rizik od mogućih virusa ili hakerisanja našeg kompjutera, a postoji rizik i od zakonskog gonjenja, jer iako internet pruža slobodu, pirate na mreži, baš kao i one na moru, moguće je uhvatiti.